Abanyatunisia bari bigaragambije basaba ko urubyiruko rw'impirimbanyi amagana rwatawe muri yombi rurekurwa. Bafatiwe mu majoro menshi bagaragaza uburakari ku buryo guverinoma ifata ibibazo by'imibereho irushaho kuba nabi. Abashinzwe umutekano barashe ibyuka biryana mu maso mu bigaragambyaga ejo kuwa gatatu mu murwa mukuru wa Mali Bamako. Ni igiterane kitari cyemewe cyamaganaga uruhare rw'abasirikare b'Ubufaransa. Ibitero by'abarwanyi mu majyaruguru ya Mozambique byatumye ibibazo by'ikiremwamuntu birushaho kuba insobe. ONU yavuze ko ku kigereranyo abantu barenga 500,000 ubu bataye ingo zabo. Abagenzi bagera ku kibuga cy'indege cy'u Rwanda muri Angola bavuye muri Brazil no muri Portugal bagomba gupimwa virusi ya corona kugira ngo bagabanye ubwandu mu gihugu. Naho muri Afurika y'Epfo guca ubucuruzi bw'inzoga zisembuye byatumye abarwayi bagabanuka mu bitaro, nubwo indi nkubiri ya virusi ya corona ari umutwaro uremereye mu bijyanye n'imari yaturukaga kuri izo nzoga.